إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدرسهم جندوا إنها بيفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من مهارة فاشن يولني إهم موضوعك موضوعك أي بداية به موضوعك أول من مهارة أدرهم دا لفظي بدع إن سالمرو مي درس بهرمك كوري كام دسداوات بس بيان كوري تا إباحك كل بدعة ضلالة كم بدعاء كي مغفرة مكه مي لفظك مهارو ألون من لفظ نو كوريغا ألون من برام لفظ مهارو ألون من لفظ نو مهارو ألون من خطبة توغيا درس توغيا نصيحة توغيا يوم دا لفظ مي لفظك كوريغا ألون توحيد بلفظك يسمى لفظ إنما اسمهار ألون من أي كونشك ألون من إنجين كنا بيكورنا توحيدان لا ألون من إسلام كمتين تبين كما أد توحيد قاهر وريك بيجن من ويسوار جن ودبين كما ميهوريها كم مهار ألون من كترين كنا بيكورنا إنجين توحيد كإيدي كل أي شرك توحيد كإيدي كل أي شرك أما إفداء أدي إهم كمن بعد أي بدعة أي سنة كإيدي كل سنة كإيدي كل بدعة وری عمل تکون سالور میں بجے سلام البا بدعة وری عمل تکون سالور میں سلام البا بجے أي ألون من پورا عمل تا إخلاص تري عمل تا ہے گتو ہے تو مٹکا شرک عمل تا کیبا قران بجے بدعة ألون من عمل تا کیبا قران بجے ایرو خالص عمل میوانی عمل إخلاص تري عمل میوانی الله قبول کروا عمل کے گتو ہے عمل وگن میدانی ایرو أي الله كي القرآن के तंग आयत के बंग अलवन में ना अंगवा देवाफा एकलांग के गामूल कुरबानी एकलांग के खालिस खुद बकुरेवे अलकम के अला लिल्लाह दीनुल खालिस दन्नाशे अल्लाह कबूल कुरबानी एकलांग के खालिस खुद बकुरेवे अलकम के एमा ए अमल खालिस खुद का हेतु मट्टका खंतत तक कुरंग बजे अलवन में ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा फनियानी فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله بدل قرآن إدميها الله بدل ما أميد قرآنيها إن موتي صالح عمل كرنه صالح عمل كرنه المر بدار فواني عمل صالح ميواني عمل دشارت فريا مريجن دشارت فريا مريجن فرتم شرط की इखलास तरीका प्रथम शर्त की इखलास तरीका अल्लाह खालिस को तो का ए अमल कुरन जे है अमल का देखुन तरीका हो रगे नुआन शिरक के इबस कहला कमेंगे अमल के तेरेगा हो रगे नुआन इखलास तरीका तो का अल्लाह का ए अमल वाजी है एरो अल्लाह कबूल करबा मैं ई प्रथम शर्त इखलास तरीका तो कुरवे अलकम के कने अल्लाह कबूल करबा देवन शर्त की ए अमल कुरान अलगोन में इंगे फरात के भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के भी गोतंग अमल कुरान जे सुन्नत आई गोता बिदोर एमहा कंत तक अमल सलाम को साफ कुरान जे एम मी दे शर्त फरिया भी मा अमल सालिह के मिदनी सालिह अमल कमिवानी
Allah ki Quran ke angawani Allah baddalu mang edemiha ummid quramiha ene moti salih amal kurume salih amal kurume ema salih amal kabige midani shirkun amalu ekkibako ikhlas tarigotuga Allah kurma bidwaveri emmeha kantattahun amalu salama ekko sunnata ekgotan amal kurima amal salih ge midani ema egotan amal kurum Allah holonna angawani salih amal kuraga tiyani salih amal kurum holonnaka salamaten nei salih amal kurum amal salih kurum je bakuraman salih amal ka hidayato masai kurang gabeje adi amal kuriyakas algonmenna කාමියාබ වෙන්නේ අමල කුරියකස් කාමියාබ වෙන්නේ අමල එව කුරේ වරක් ගිනමි අමල එව කුරේ වරක් ගිනමි අමල අදි කුරියකස් කාමියාබ වෙන්නේ ඒ අමල සාලිහ් අමලක නුවණිහෙන් අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා ඒ අමල කබූලෙන් නුකුරේ අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා අමල කබූල් නුකුරේ ජියා ඒ හම ෆූන ෆාක ෆින්ගරම් ෆද කම එනන් කුරෝ එබ්බස් ෆාදාන්නේ adi amal kuriyakas ewarakun farakunu jihe ewarakun adi farakunu jihe Allah ge hadratan e amal qabul wegen de to algon dua iskon jihe ei hewlafa alon kantak kura bigoinge hewlafa alon kantak kura bigoi Ibrahim alayhis salam Allah subhanahu wa taala e Makkah ge gefulu bina kurabwa binkol dekkevi takkawa Allah engevi weseta gefulu bina kurabwa Ibrahim bertanya, Allah ke amur fulang itana pada yang kerifan, gefulu bina kurabi kerifan kita dari Ismail alaihissalam. Jadi kalau gefulu bina kuning mawafa, itu kalau Allah edwa kurabani hike, Rabbana taqabbal minna, alamin keberi ilahi, alamin kekibai mi amal qabul kurabba fande, Alumar membiti-bini hama deh murah ada amal kurana matu kollai ni muni amal kollai deh murah lagi adi ebar aku mati farakunu cihe adi Allah subhanahu wa taala amal kabul kurabba tol gonmen takran ko dua kuran cihe amal Allah kabul kurabba fiya hukum ke mizana amal arani Allah amal kabul kurabba fiya ka amal ke mizana kanara kamu amal algon kurayga Magar dekamakang algon men bisnang gabeje kamaki ei khalis amalege gotuge amal hede to masay kuranje shirk meha kamakang amal salam ko algon men amal kuranje ni devana kamaki bidwaver meha kamakang ek amal salam kuranje sunnata ek gotang amal kuranje ehen dunia bolala jehen qabul nukrfa Allah subhanahu wa taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabah man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ko amal kurihi amal ganamuga ekam ko Allah nabi ya irshada khilafa ya amal ko fi hada nashe ena ke bolale amal jehene radd kurabe qabulan qurban Allah subhanahu wa taala emma amal men Wisnu dia ni amal Quran ka midekan takawara poda ekam ki ikhlas terika amal Quran jeheni tauhid ka mati uregen shirku ke meha kam kunga amal saaf ko ke amal Quran jeheni devana kamaki sunnatu ke mati amal Quran jeheni Allah nabiya ke sunnata ikota ekade fan dekkevi gotak kurima Allah ka qurban ehel dunia kita me bawara amal kuriya ka salman menna ama amal feniken dani ya itu hoga awamen turge gotuga iblis barudaneng ya kununna ama fune faaka fingalum pada coming iblis kala faada ya amal kunu qur'ane Allah nabiya ge irshada khilafan ekam kurfi ka bagawana algonu mikene algonu muslimun ke maane ki ko bato ei kiyaman terikan ada ala kum kar kiyaman terikan kum farataka Allah ekana rasulah engkam Islam kam ke ta'aruf algonu mi bayan qurani Islam kam ki ei Allah ke rasulah Allah ke hadratum ekan kamage wadagen me emmeha kamaka amali gotum bona ba kiyaman terikan ada Islam ka Allah ke nabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ke hadratum ekam kamage wadagen me emmeha kamaka amali gotum bona ba kiyaman terikan ada
ekali ekfan dekke bi gotan algon kuran jen kon meka algon men no fenna ha gotakan mekan kokken Allah qabul no qaba enuane hiwa malaka solih amalaka nuane algon men no fenna gotan ya amal kokken Allah nabiyahu ha amale quraba ekali ekfan ummatan irshad debba fe wani timan kale ekfan ya mi amal quraba ti duggotat ya ba qur'an namada be gutu ke sadis quraba fe ti sallu kama ra'aytumuni usalli Tiba-tiba namaz Quran ti mengkalifan namaz Quran bahi dukkota enum gotaka kokgen namaz gotu Allah qabul nu qurba hajja be gotum be sekai fanati hadis qurba khudhu anni manasikakum hajju galu kun tiba-tiba ti mengkalifan kan dibigan nas timan kalifan qurba ti dukkota kan tiba-tiba qurash muriha kame wasdin goti bigota Allah subhanahu wa taala rasulek ke gotuwa ekale fana forum bi algon men gata Allah subhanahu wa taala enge bi uriha kame mista kunnam ekam quran dekkeu mattaka ekam quran go dekkeu mattaka ekanaga forum bi faratike rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men shahadatu ke devana kalima ke likani ashhadu anna muhammadar rasulullah timanna hekiwame ham kanawar muhammad ge fani Allah ge rasulah ko ba to ge maane ko ba ge maane ඒ වර සම්මානයෙන් කුලකින් කලිමේකේ වරම් සම්මා හේකිමි දැනි තිමන්න හේකිවමේ මුහම්මද් ගෆානි අල්ලාහ්ගේ රසූලාකම මුහම්මද් ගෆානි අල්ලාහ්ගේ රසූලාකම හේකි වෙච්චේගේ මානේ කි තිමන්න දීනි ගොතුම් කුරා හුරිහා කම තිමන්න කුරානි අල්ලාහ්ගේ අදරතුම් කරීෆාන් තිමන්න මෙන් ගාතක් ගෙනස්තෙක් වි ගොතෂේ අමල් එකනේ ඉෆාන් දෙක්කේ වි ගොතෂේ තිමන්න ෆෙන්න ගොත කන්නුනේ නොතමි හකු මුනා හගොත කබ්ලස් නූනේ Allah nabiyya timanna ekam quran dekke bi gotashi buna ichaki ashhadu anna muhammadar rasulullah mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatan hikiyuma ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatan hikiyuma ki ehennunya wani dolu haikka ema mikam kam algon isnad ne je engam algon men kuriyam ne darus tamuga algon men bayan quran me bidwaya behe gotum sunnatu ke idikolo kam gawa bidwaya behe gotum bidwaya ki pochetto kiha waragge kametto diinuga mikam kam ke teriya waden jemiha ge natija ki kobato mi Allah ge hadratuga mi gotak quran qabul kurabene to watan kurabene to raddu kurabene to mi kuriya wa katake algon menna mi kuriyang anna mawdu tahu bayan ke gendan emma algon men emme suratama mawdu takafir mu kuring algon men islami ummatan algon men gan nazarin hingalama miado algon men islami masraha nazar hingala ayruga algon men nam fennani muslimu timmaga kunda turkuramundata muslimun ne kiyage mi ulemiu timmaga kunda turkuramundata furatama mawga ahluwerinna ki ulaguge oygaruge jehi kristiyanun na yahudi na di enum wes ghairu muslimun ulamunda gota amalta battan ko emihunge koy ritiwe emihunge kantattak ko bi ko emihunge akhlaq libigane egotan kulamunda bayak me fennani muslimu egotwa emihun nam mi kiyani miyadu algonmen modern muslimun emihun ni hada gotaki islami shariatu ga hukumta zamana egotam emihun moderate kurani battam ikone zamana egota emihun guna agotuga mi zamanaka dinu gina hukum takin ekashi genne nowe mi zamanaka dinu gina hukum takin ekashi genne nowe bala Allah subhanahu wa taala ekala ge zaman ge seddevi ekala embing Allah qudusi hadis ke yoti angawa la tasubbu dahra tibanin zaman hadi turchinu ko are inni ana dahru uqallibul layla wan nahar timang Allah zamanaki timang Allah zaman takrar ko badal kurabani ema zaman hadi turchinu ko are zaman hadi turche ko ngai Allah hadi turche ko sabo ki zaman heddevi Allah subhanahu wa taala zaman heddevi Allah subhanahu wa taala ekalang qiyamata hamaya muriha waduttakin muriha zaman muriha aharan muriha masran muriha afta muriha jeddene modigam ba faragi ifaratum lati zaman wasdaqafa muriha zaman islam dinake Allah subhanahu wa taala imme fahum bawale vidi ekalage edin bawale vakani muriha zamanaka muriha makanaka muriha halataka muriha maqamakan ekashigem bawata
ඉස්ලාම් දින් බාවන බාෆානි හුරිහා කොම මොළ දෙනි වඩිගම් වා ඉලා ව ඉලාක් හුරිහා zamaanakan ikashigam wagotan kadagen wani midin bawada bafa ebbe zamaanakan ikashigen no ekiyagen bahanaay mudekke nebesmiya ebbesmiya huriha zamanaka ala mi ufamwa masalatabes islam diinuga ali galwon menna hallu kurave huriha kame aslu haygatu galwon baymi hum beenum wani emi hum ulang ge ahulu werin emi hum ule gotan ule galwon beenwani muslimun ge namuga tibege muslimun ge namuga tibege enko batu tafaat engeni muslimun nemiyatu kiyagen ulagina mi hum uluma emi hum huriya kami hum akhlaq emi hum sifataka emi hum ala hiduma emi hum adaka taka emi hum saqafata huriya emi hum nani emi hum naik gotan battan adi emi hum ulamunta gotan ulungai kamiyab gotuke emi hum mideken emi hum ulamunta gota khilafam ulechkam gawanama kamiyab nuane taraggiya nuane mujtamay migotam midekeni migotam midekeni enkamu mibamiyum islam dinuga asfami hunna hukumta mimihum ge hawa nafsa ekota ta'wil kuramunde abramunde adi bahanata dakkamunde ti mihar mi zaman ka ekati bagate nuneti migotam ge bahuri islam dinuga bawal hukumtaka furassar bes kuraifa malamai kuraifa migotam malami kuramugos islam dinuga etang hukumer raddu kuraifa bahuri kankam inkar kuraifa bahuri ni kufur ke kantat takeni kufur ke amal tamni ekama ko muslimu go gotuga mitibeni muslimu go gotuga algon men buddhi beenon kollaf kam gawana ma sarwana igendane muslimu ka besveni e muslimek ke kibag men je sifataka muslimek kibag men je sharat furihama bima muslimu ka seve dunyavi usulakum algon balaf kam gawana ma dunyavi ko tum bes algon मिसाल के क्या माहेगा डॉक्टर का बेनिस डॉक्टर की बात फरी हम वांजी है सिफत का शरत का या चफरी हम कौन में मिया मिसाल तिमन की डॉक्टर के तिमन क्या रे बेस हुआ जीबी गन्नती बार में अन्ना से बोले कि मिया कुना अन्ना एको तमिया कुना फिकम गवाना मैंने कि मोय के को तो देखे नहीं तुम मिसाल का मिया को तिमन की मुस्लिम है के कम को मुस्लिम की बात हम एक सिफा एक बस अखलाक एक बस शर्त ए नहीं कि वे को नहीं लेकिन तो मुस्लिम का बात तो हमें का नाम को मिति बे मुस्लिम के गोतुगा मुस्लिम गोतुगा नाम को मिति बनी इस्लामी हुकुम के ना कुरम चंग अन्नैरा ए तावील कोल्ले के मान ए अमराला उम्मस गोतका ए ना के हवा नफ्सा ए गोता नूनिया ए मुजतमा का ए गोता नूनिया गैर मुस्लिम गुना गोता ए ना ए अमराला ego tum baik kan tentang alwan jabar bada alama islam diinuga nyoti alwan menna firihinun nak tumbuli bahat amur kurawa nyoti mibami hum ibrani ki ke tumbuli aswahi gatuga bahat amur kurawa fyoti eruga tumbuli balana wasiyatan muri kinna faqiru zamane e zaman ko tumbuli balana wasiyatan netima e tumbuli bahat nyoti amur kurawa mi takka bahana ta'wil kulli min kami amilla hawa nafsa ekota ama ifada firihinun tamika himmacha fatulun ge fa kuri bahattan anga wasmeti mimi guna niki ke eruga faqiru zamane kini hum masakkitti zamane eruga masakkittak komoni mi hum dadata gaya bakari riye kuma mikhala kantatta gaya mi hum eruga ikantatta terega ule eruga izaruga wata fatulunuga hadiyechi ule danative egotam maccan naga egotane yanga was ini bahana dakka islam di hukum taka mi zamana egotam battan kuru mattaka ini hom beenu egota bahatta kami hom echi kiya faane tino tagayr muslimu kiya faane echaka birum tumuli bahatta ka vesnu kere fa kuru maccan naga bahatta kannu kere egotam memi hom wa kami dakkane ai gotugane kam balla eruga emi hunge bunani eruga tumbuli balana wasilaten netima e tumbuli bahatta amur kurawa afet hajjuwarna bobana nganga afet e balana wasilaten netimata bobana ngete amur kurawa hama ifadan anghenunna anghin kabanunna yoti emi hum faage teriya musheddu kolla redu faakashwedanati musheddu kolla redu faage teriya emi hunu mati tiriyattu kolla nganga
firihim nang enggevi maccan nanga tamikari maccan nanga angnu kiriya to kolanga erbe hadi hama emi unge hedum go suguleta emi unna kibe maccan nanga nenge mi emi un dakka bahana ta mi unna islam den hukum tak amal no kuram begen emi un menum wani ghairu muslimunna ikotang ulen muslimu ge namuga tibe ghairu muslimunna ikotang ulen emi un menum wani emi unge fikur tak tabawe emi unge sifata kattabar Allah ge nabiya algon mennam etang hadis ekka algon men angawa fe bawe emi unge gottaka tibano khilaf wash adi emi unna wattar wegen fimiha wash emi unge terenne man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum bayaka wattar wegen fi bayak wash emi unge terenne adi ebayaku gayani bayaka hoge qiyamit hoge bayaku mahshar purave hoshi qiyamit rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamah mi hawa hoshi na gayani bayaka hoge qiyamit hoga yar algon men miyadu duniye ke muslim go to namiti bene kam algon men gayani men bayar muslimun na hai algon men miyadu algon muslim ge tere niya ka sawal kolle bel sahabi ka behe go to sahabi ek ke nam plus ginami hona karne ge ashabe na Abu Bakr fan rasulullah fulagi ko gato habe ei ummatu ge emme mai sahabi emme swarge ge emme mati darja ge nabi be kan kewa emme mati darja kunne bi faraange Abu Bakr ge fan ummatu ge emme ge islam kan ekkola kan da fan ekkola Abu Bakr ge fan ge islam kan da kan gawana Abu Bakr ge fan ekkola barwe gen tan kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ge fan ge nam fulage to sawal kolla ege mimi to algon ge harge kam film star ge nang harge egene football kontri ge nang harge egene ki vegen emi ge history awriya chumuna bege ki vegen ei emi ge awriya chumuna dirasa koren na bege tum emi unna ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kote al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamah miha wabshina gaya ni ka ge qiyamit to mashhur pure विष्णुजी kan tattammi ashab belon jeke algon men lo do vi er ebe kanna ko mahshar pura na unna ebe kan ei ekwai tahe gotuka begu mattaka kiha hiyowe kan ba bayen he apawati angara ki quran man yuti'illah wa rasulahu allah ra'ikana ga rasula kiyaman terikan ada ko fimiha fa ulaika ma'al ladina an'ama allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يكرمني الله لكن رسولا كيما تري الجميع إلى قيامة الواوشي إبايك مچن الله نعم في ميهنا إباي نبينا صديقنا شهيدنا صالحنا إكوري رحمة تري بايك كتوغا دشما إي كيها هي وجن باباي إميهنا قيامة الواوشي من غيابيما එම අල්ගොන්න නම් මොමිනුන් නම් හකීගතුක වෙවේනි මුස්ලිමුන් ගතුක අල්ගොන්න නම් හකීගතුක තිබෙවේනි එමිහුමුලේ ගතම් ලගෙන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන්න නම් නමුනා ගතුක දක්වා එවනි අස්හාබ් බේකලු අල්ලාහ් නබියා ෆුරිහම ගතුක තබාවි අස්හාබ් බේකලු නමුනා ගතුක දක්වා එවනි එබේකලු ඊමාන් වි ගතම් අල්ගොන්න නම් ඊමාන් වෙජ්ජිය කාමියාබෝති غير مسلم ولا كتب ولا قالوا كنون أنا كامياب ولا هو فلسفة تكا إمي هو تكا بون تكا تبع لين إمي هو ولا يقول كوبي كوكين إمي هو ولا كتب ولا قالوا أنا كامياب نون أنا كتب كسير إمي هو نعم ماشر ولا داني إمي هو نعم كنا ركيب وتكين داني ساتير كفارت من نك مسلم كبونياس ساتير كفارت من نك مسلم كبونياس الله نمونا إلى دكان على الله فنكم باي أصحاب كانوا إبي كانوا إيمان بين تبي قطع إيمان بين chia ete barna sidaji benam ko jangga Allah ikra farmani fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw e fahum annamiyum bas tiabani hum iman dengan tiap tibi kota e bahi asabe kan tiabani hum iman dengan tiap tibi kota iman beccia non na sidaji be dibigen baik ko to bawan ehnu ne kanon na hidayah dibekai hidayah dibigen baik ko to nuane ma mani le fami darwani kuring हेवला फामी एमी हूँ हम इस्लाम लगन तिबी गोता एगोते फाहूं अन्नमी हूँ नब समा इस्लाम मट्टका है वजन बनी एगोतर उलफिया है एमी हूँ नब हिदायत गंदा एर का दीन अन्नु येच्चे फाहूं बस दीन कन्नुआने मा मालिक दान एर का दीन अन्नु येच्चे
මානක අස්සාබේ කම්ගේ zamanuga දීනන් නොවිච්ච ෆහකමස් දීන කරනවානේ දීන කරනවානේ දීන උතුම බලා ගන්නදී පුත්තගේ එමිහුගේ ෆෂන්ත කොළොංග මිහුගේ ෆෂන්ත එමිහුන් දීන උතුක බලාගෙන ඉතිවෙනි එමිහුන් මකේ කොබ තෆාතෙන් එබස් මියද බලාගෙන බෙලු මකු غير مسلمකේ ඉස්තෆාතෙන් නෙහි ඉස්තෆාතෙන් නිෆද මිහුන්නා බෙහෙවතුම අල්ලාහ් කී කුර්ආන්ගේ එතම් ආයතක බල්බාවදවා එහෙන් නුනියානේ මිහුගේ හිතුවා ඉතිවෙන නිෆාකම් ෆොරවාගේ මේ මුනාෆිකුන් ඒ අදි එම්මෙ අසාබු වතු ගියානතෝගේ එම්මෙ බොඩති වෙන වාමීහුගේ එම්මෙ ගතකට අසාබු ලිකෙන් දාමීහුගේ එමිහුන් මුස්ලිමුගේ ගොතුක තිබේ එකමක මුස්ලිම් කම් ඉස්ලාම් කම් වෙස් කමගේ නුගේ තකුනානේ නමුග තිබේ මුස්ලිමුගේ ගොතුක Allah Quran ke ni doa ka bayan ko de wafani wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin mistam ke tere me dulu hamai kan munala ganti be me timan nam mitbi iman begenne Allah habs adi akhir doa habs Allah Quran ka ko mu'minun nune anin ayat Allah ko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum मुनाफिकुन भी मसक्के कुड़ते अल्लाह के ही दे अल्लाह को कैसे दे अल्लाह के अल्लाह मोड़वाने में मसक्के कुड़ते अल्लाह की ने मोड़वाने में ना मुस्लिमों ने किया है कि मितिबले कम मुस्लिम कम के एक सिफाइन लेते ही तक कबूल न करे इस्लाम कम के एक खामे अमल तब नहीं गैर मुस्लिम ना एक होता है एक इन्हीं उनके मसक्के कुड़ने अल्लाह मोड़वाने Allah kawan beliau innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah min awwal Allah itu dia ni hunge kitira badwa fa mudene tibbe ni hum adbanu tippaunge dani Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa Allah ne korne munafiq temi namaz tedu kam gawana teduani khannik kama hoge namaz namaz begin Quran te namaz खन्निक कमाए बेगने में नमाज कुरान युराउन नास मिस्तकुन देखु मटे में नमाज कुरान वला यذكرون الله इल्ला قليلا अदि मदुमन भी अल्लाह का में जिक्र बस कुरान थे मदुमन भी अल्लाह का जिक्र बस कुरान थे मुज़ब्बिन बैन ज़ालिका ला इलाहा उला वला इलाहा उला एमिन की देखोड़ा किरे तिबे मिउने देखोड़ा किरे तिबे मिउने की मिबय का स्वामी उन्ने मिबय का स्वामी उन्ने माने काफिरों के बय का स्वामी मिउने मुमिनों के बय का स्वामी ए देने जो का किरे देखोड़ा किरे तिबे मिउने की एगो तब्बा ओले निगो तब्बा ओले मी मुनाफिकुन गवाह को अल्लाह बयान होगा मिबाली हम मी दीन का आसमान हुकुमता मिमी हम अमिल नफ्सा को तनो ज़माना को तम मिमी हम तावील को अमरा मिलानी अमरा लेकिन मुस्लिम ने मुस्लिम ने तिमन्ना लेकिन दीन के बस हुक्म का अमल को करते हैं उन्हें अल्लाह के नबी के किसी इरशाद भले को करने में नहीं उन्हें उन्हें ज़माना है कभी बागोते नूने थी मिया तो ज़माना मी फैशन आई बागोते नूने थी खड़ा होते क्या थी उन्हें ती को तंग अमल करो मी हम मदावे कुरान ते ती को तंग बेफिया मी को तंग नहीं देखे नहीं मिया तो बाय में गैर मुस्लिम को बोलता भी थी एमी हम उड़े को तंग उड़े बेन मिवानी एमी हम हफलात बाबा को तंग हफलात बाबा बेन मनी एमी हम कावन कुरान तो कावन कुरान बेन मनी एमी हम पार्टी तबाबा को तो पार्टी तबाबा बेन मनी एमी हम हेदुमला को तंग हेदुमला बेन मनी देखी पूरा मुस्लिमों ने किया मालूम मुस्लिम ने क्या किया तो बिया में तो अज़ाब लिबन फरीमा अल्लाह का हज़रत गएना कौन बहाना है तक्का ने कि मन की मुस्लिम है कि अल्लाह इस्लाम दी मत उर्मी है कि मन है कि कौन बहाना में ना तक्का अल्लाह सुब्हानहु व तआला यति हुकुम तब बयान को देख रहा है नि को तम अमल कुरान नि कंत नहीं को रखा है को तक तन नुकुरा से माह नहीं कुरी फिकन तत्तंगे कुरी अमर कुरी बेफिस का में नुकुरे नाए अमर कुरी फाफरिकान तत्तंग एना इंत फिन्ना गोतन होता गैर मुस्लिमों में उड़ा मुंदा गोता एको तम ये ना बांटना को एको तम ये अमर आया नहीं है ये उन्हें मिकने मॉडर्न मुस्लिम ने मी एब्बे को मी अद मुस्लिम ने क्या उड़े एब्बे को एमी हूँ दीनों के हुकुम तक में जो अमल कुरा गोई Allah aikana agar surat ibafa wa irsyad takama tu amal kurang tak gumi. Mia tu algon na fennan mi bawa tu kami hum ginai.
Ibarat mi wala na ginan fenan muslim mujtama taku namu muslim ogotu ekama ko muslim kuran je mes amale ge mi mujba ka fenna kan nane muslim ge betel evs riveti sifay adaka dai ge mi mujba fenna kan nane mibami unga sawum islam wa annami hum basmili bani nado e islam wa annami ha basmili hum feni fayna mi tangarani mi he islam de kan tamuri gotaki mi he islam de kan tamuri gotaki ke duwari kamenne amana itteri kamenne mihunna khiyana itteri mewani dogu mi hadani wakkan kurun ihagina mihunna khaddaruma mihuri haba batugen islam di mana kurang bafar mubawi illa sifata miyat mihiri ala me muslim ge terega ama kafir ne ke istafate ne hame kan namu intafate amali ko tume istafate nahi amali ko tume istafate ne hame kan namu ke tafate e namu alwan menna azab men wi itol Quran haqiqatu ei Allah orwala masakit kurima Allah kan orwai nulle ben haqiqatu ei emme gatafata azab e min Allah te bar kafirun pesun de kafata gatafata azab ei kafirun se mi hon gotu gata hati kafirun ne no ket manna islam ne nune ema islam wagan mi ha se geta ei muslimun no baikka muslimun no baikka ne baike kama ko mi muslimun ne kiya kan tibi mi bibanu amal tammi kuram midani ghayr muslimun naib kota minihu ge ulum fenifa e islam ba annami mihun nabas dibeni nadu haqiqatu wa mihun Allah orwada masai qurani ege sawab Allah qiyamit hoga mibani unge devva azab ki ei ebis baikan devva fata azab ei Allah wa hi qurba fani innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar munafiqun waaqan kahwari qiyamit hoga narakage emme adiwe ei Allah orwada me masai quri Allah orwada me masai quri muslimun namuga etibi ekama muslim islam kam ke bes coming in mukibay ko ni ebba devana bayaki Allah subhanahu wa ta'ala ekala rasulullah sharul muqarraba goy take ikhtiyar kam egoy takun deen veri vegen tibi mihu egoy takun deen veri vegen tibi mihu mibami hawa nafsa egota mihu amilla fenna gota nota mihu garon edrum mihu nabune de goy gota dini gotun dinu ke namuga amal takok ke mibami hum tibeni den hama wara bodati hiwa amal taketi banna me qur'an ni gota bisna mi anemma datur qur'ami muslimun ne kiya mibami faharik plus balen ni qur'ana sunnatun mi hum qur'an amal tak dalil moitto timanna mi amal mi qur'an midani mi Allah angara fe goitto not rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amal qur'an angara fe goitto faharik plus mi balen ama amilla fenna gotaka tinuga amal takura midani bharat taqwa eri niyatuga bharat taqwa eri to bharat dingeri niyatuga bharan alweri niyatuga ekam ka Allah nabiyya angara fekkotennu Allah angara fekkotennu ama diinuga kan tangal bodmen dannan jeheri mige wara bod kamenge ben alwon dannan jehe diinuge kan tahuge aslaki ekam tat manawegen nu ekam hudda qur'an dalile nufenna ha hida माने कि दीन गनम का अलवन में नक एवस कने नुकुरवे ने दलील पे आगी गनो अल्लाह तना रसूला एकम कुरमा अंगवा फतिया में भी दीन गनम का एवस कने अलवन में नक नुकुरवे नमाज अलवन में अमिल फरक इजाजत नुकुरवे जिक्र अलवन में के इजाजत नुकुरवे अलवन में के फराद दीन के एवस कने अलवन में नुकुरवे अमिल फराद इन दीन की अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुरिहम को देवा एकमति सिक्के जस्सा फावा दीन है निदीन उनी उतुर कुरुम एवस मखलूक का खुद वे के नोए एवस मखलूक का दीन की अल्लाह वल्लम देवा फा अमानत मिदीन अलवन मन के फुरुम उनी उतुर कुरुम एवस हाल के खुद वे के नोए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन फुरिहम को देवा फावा दीन इस्लाम दीन की हज्जतुल वदा गदवा होगा Allah wani ki Quran ga ay ba wala basikka jasawaf Allah wa ikrabani al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina miyadun Allah tiban din furihama ko degafi adi hidayat be nima tiban Allah tiban furihama ko degafi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
timan Allah ke din tiabani unnam ya furiyama ko devafima timan Allah ke niyama e bahi tiabani unnam ya dekri hidayat ke niyama timan Allah furiyama ko devafima wa raditu lakum al-islam dina tiabani unnam islam din e dine ko koru sawafima Allah subhanahu wa ta'ala wali ya ibawala ban sikke sa giyamata hamaya demi dinam ebbes mihaka ecce veddum unikurum ebbes be humdage noe yokkutam algonne dimba man jeno oy minbar algonne balagan jeni angaba fe minbar algonne farjassare jeni algonne na uni turkurum ebbes halek huddage noe dinam uniko finiha ena shariye baale bi faratan ena faadu kiyafi shariye baale bi faratan ena faadu kiyafi adi dina kamen itur ko finiha ena shariye geneste bi faratan e shariye algonne menna ame for koddevi kama ena inkar ko ifratun shariye for koddinum ge amana e amana furihama kurevuma khiyana ittervi kama ena da'wa ko ide kantabbe soti alwana menna nafi kuravaf ide kantabbe soti bayan ko devva furtama kanta ebahi dinum nimbar uni ko finiha ena shariye to faadu kiyafe ekango tikin tu qur'an be kan nafi kuravaf Allah subhanahu wa ta'ala tibayan ko devva alwana menna ekalaga din kalaga furihama kuravvi kama ege uni kurum ge bes ikhtiyar me bes makhluq kan dibi kenwe uni ko fi faadu ki Allah शरीयत मिंबर मुनि को फिया ina faru kiya fa Allah ni din furiyama ko devva fa yawma akmaltu lakum dinakum mir timan Allah ke din tiya ba furiyama ko devva tiya ba din tiya ba furiyama ko devva enkam uni kurum ke hudenne uni ko fikam ko wana ela e faru ki shariye ba wale bi farat itur ko fiya ena ibunani shariye geneste bi farat shariye takhiyana tirbiche ikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafi kuragafa hajjatul wada gitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nista kunna mukhatab kurava dan namani timang kalen fan Allah ke risalah tiabani for ko devva fi hijje timang kalen fan tiabani hunna Allah ke risalah for ko devva fi hijje emmin engadakam aade hedenne bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikari fan ke de ko macam ufullaga dan namani Allahumma fashhad e Allah heki odi gannawash emmen e kunani risale for kotte bika risale noti for kotte ba bani istagunna den em uni itur kurumuge evves haggem evves makhluqan nei itur kofikam go vejje ena ibani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mishariyat khiyana tervejje ekani fane wani shariye for kotte ba bani istagunna shariye for kotte ba bani istagunna den ena itur ko fiya shariyatu ena ibnani mi mate shariyatu ni kanta mate ehpegen nati manna mi kam mi itur ko shariyata ego tumalna fenna mi shariyatu ga mi hum itur ko gen dinu gananu ga mi hum puramunda baru kantatta maulud kiyuma burda kiyuma ziyara hadajan ziyaratan nadrubunuma duabunuma fayfar kiyuma mi kan kam kimi Allah nabiyya dene wada ge kan kam besnu adi emme hew garnuge ahulwariya kudene wadaage kam besnu asabe kan dene wadaage kamennu tabi be kalum atba tabi be kalum dene wadaage kan kamennu adi ummatuge imam kore ebbes be kala ko tar imam kore ebbes be kala dene wadaage kam besnu mi kam mi hon dinu kana ko korum ta kantatta miri faharik bes mi ba mi hon balarita mi ebbes kam ekkamachele bitto shariyatu ge dalile fardu e asma हम कुरान में तने दीन के बढ़ते हियो अमल तो गना मुका आदमी के तेरे बाइक कान देता है कि एक शिरक इंतहाई ये कुल के वाकान देता एक तेरे के साथ जियारत का देता जियारत एहतराम कुरमा इतना गदर कुरमा इतना दोंबेरी ना इतना साफ को वद्दिलुमा इतना मीरोस्तो मा दूंगलुमा ए जियारत नदरुबुमा इतना लारियलुमा का देता शिरक को बड़ी फहर का शिरक का वर्तका बुढ़ी फौरी कांतत हमें फदान अलवर में मी मौलूद किया मुंदार बनो तबुरदा किया मुंदार शिरक के बोलते अमल तंगे बकुरा मुंदे अलवर न फिन्नाने मी आवाज मौलूद किया अलवर में किया मुंदे पूरी जमान ए मौलूद का एबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हाजिर वडा करनवा कम इतिकाद को एबा तेदुए कलिफान के इस्तिगफार और यार
තේදුව ඒ ඛලීෆාන අවහාර වඩාගෙන ෆොබ්බේ කරේ ඒ ඛලීෆාන තරම් වඩාගෙන කම ඉතිකාද ශිර්කුගේ බොඩ ශිර්කුගේ අමල हमें पता नहीं बुरदा मदीही बुरदा क्या बुरदा आगे तकिया मुंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह निस्बत बेगम वा सिफा फुरता अल्लाह के नबिया निस्बत को फयेगे बकुने ये बूसीर किया सूफींगे बड़ो शिरक पूरा मुश्रिक को हदायत होई लेमेंगे ये का भी पुरानी इन्न मिन इल्मिका इल्मुल लौहि वल कलम इन्न मिन जुफरता फराना इन्न मिन जूदिका दुनिया बैत फराज मिननी इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा कलेग फानुगे दीनति वंतकमुगे तेरेन वा कंतत्तके मी दुनिया वेस इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा अति आखिर वेस मी कलेग फानु मिस्तकुन देव्वा फवा कंतने दुनिया वेस कलेग फानु मिस्तकुन देवी आखिर वेस मिस्तकुन देव कनि कलेग फानु इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा وإن من علمك علم اللوح والقلم أدي كليك فانو علم فلوك ترنجي من علمك لوح المحفوظ علم سبحان الله لوح المحفوظ علم سي كليك فانو علم فلوك ترنجي من علمك الله سبحانه وتعالى كليك فانو مقرب ملائكة بكلك بسانك بينك لوح المحفوظ علم مقرب ملائكة بك جبريل فانو علم مقرب ملائكة تاي كليك فانو بسانك بينك मीना मुने अल्लाह को नबिया मुखातब खले गुफान का इल्म फलो तेरे ही मैंने इल्म के लाओ महफूज का इल्म शिरक के बस्तन में ही शिरक के बस्तन में मानेंगे हाल में किया दुनिया काफिरवान कमा में तो शक विस्म दिन बेर वगैरह एमा मिहिरी बिदुवरी अमल तव के तेरे ले बहुरे और शिरक के कांतत तव से बहुरे निकां कम नहीं हम कुरानी अमल स्वभाव हो तो गनिया तुका सवाब इतरोकर मुगनिया तुगा दीन गरी मुगनिया तुगा तकवा गरी मुगनिया तुगा नमाज तक सल्लल्लाहु नबिया देने वडा नबा नमाज तक से बहुरे इतो कोल्ला शौबा महगे फानरा बना विदेरे सते करकवत खास सको सते करकवत हिया रकातन कियानी हिया रकातन कियानी ये सते करकवत मेरे कुरान कहां को अंगबा फकमनी itu हम रोदे खास सको कापन को afekkameni Allah subhanahu wa taala syaru kurba afekkamen nune Allah nabiyya anggawa de afekkamen nune amillen kan tattam istaku ijad hoggen nikan kam mikurani urima nikan kam badegen midani bidwa veri amal tawge teriya ikan qurami unnam ikan raddu kurevena kiyawe tuwa go tira sallallahu alaihi wasallam ko devva iyyakum wa muhdathatil umur dinu alak kureve kan tattakun tiyabami duru ifrai wa fa inna kull bid'atin dalalah amaka haru komme bidwa eko tak kureve komme aakamen ei bidwa eke adi komme bidwa eke maghfuratu eke man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun timang kale fan amru kuraba kame dinu ke amaleke goto koffi miha ena ikan raddu kurevena kiyame ena ikan raddu kurevena hagigatu gena ke nuba kamge tinafan ena bar kurani hewa mane mituren nuane kan koggenne ekam vegendane nan azabaka vegendane e shariya bawa de ifrata shariya geneste ifrata geneste ki kame nu e ki shariya to kame gotu ka ena hadai me kurani dinu kame gotu ka e kurani dinu kame gotu ka alunam balagen ni jeni e kan shariya geneste ifrata dinu kame gotu geneste ki komme kame alunam dinu ka nam ka balagen jeni alunam nan kan amille kan nonna dinu kame ituru kureka dinu ka nam ka iblis kame kureka nonna faafa ka vegendane algonmen amille dinu ka nam ka kame kofiya ema algonmen amille nafsa fenna ha ko takan dinu kan tan algon kuranje ei allah ekana ka rasula engeri ko tan algonmen dinu kan tan kuranje ide faratun engeri ko tan ide faratun angaba fil ko tan algonmen dinu kan tan baante ni algonmen ge hawa nafsa fenna ko takan adi algonmen ge ronu eduru mane ki ilmen nenni hum eduru ke gotuga midawa ko gemmi ule ilmen nenni hum eni hum kuna ha ko takam besnu dinu kan tan algonmen kuranje yara algonmen kuriga balaga se mane eduru ke gotuga fadronu eduru emi hum ke gaata ko samadinu ko suwale quran jehelu bes neti emi hum e dinu kan tabaya ko gemmi jehelu bes wana sunne ke geni ki bes nu emi hum jehelu neti hera bunala
Rasulullah SAW की hadis को बताते हैं Rasulullah SAW hadis को बताने man qala fil Qur'ani ma laysa bihi ilmun falyatabawwa maq'adahu minan nar dinu ka kama kame to ena ilmen wa kamen ena bunadi fiya ena ke tammati abhanna rakaya faturash man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ana hadis ka Rasulullah hadis ko Qur'ani timan kali far macca gastu ka dogen hada niya ena ke tammati usna rakaya faturash ena sena ke tammati rakaya faturash ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko बताते किया तो दो है ये करीफान अल्लाह नबी या अच्छा ena ke tammati usna rakaya faturash Allah nabī ya hadis ko दीन को कम काम है दुगा एने नेगे एकसित मेना बयान को गन्नुआ एना नेगे एकसित बयान को गन्नुआ एना पुन जनेगे तिमन्ना कहते एकमा पूरी का उन फिरना ने फतरो ने दरो एबी उन दीन को मसल तंग हम एना फिरना को तकमी उन बयान को दे तनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दे फम ज़मान को कम के गो तो गई फम ज़मान का इल्म उफली गंदा ilmu ufligan tagut bayan ko defani inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ya fa zaman ga damma ga to kunune damma ga nawa inma yaqbitu al-ilma biqabdi al-ulama Allah subhanahu wa ta'ala ilmu uflawani ikalange rabbani ilmu ringa marhibba ganne fa idha lam yabqa alimun yang ali ilmu yaku nuhum nahi urihan men marwa ganda hindu ittakhadha an-nas ru'usan juhalan erinde mistakum enihum ge dini massatta enihum bayan kotte bayge gotuga adanite ru'usan juhalan roru edurunta fa aftau bi ghairi ilmin enihum din ge massatta bayan kurun danite ekkes ilmen neti fenna gotaka enihum na fenna gotaka bayan kurun danite fadallu wa adallu min khudtibani maghfurat fa itabayakum maghfurat danite itabayakum maghfurat danite alqur'an fenna kuliga kiha akan tattaqi qur'an ini dinu ke ilmu riya kanoni Allah ka nabiyya na ashabe ka dine wada ke kan kami rasulne di khurafi kan tanta bidowe amal tammi qur'an me daniye fataro ne to me diwari ko ke alqur'an fenna na bay kan ta awan bayan iskolla di fana mi misal ka mi haku vihe ena beeralla aiddo swad vena beeralla e fataro ne to genna e tariful bimmati ke faagesseni ena ge atu era kiyevelita ke kiyewa faagessa ena kiyevelita ke kiyewa fa nan kiyani ena kiyevelita ke kiyewa fa khadbe qur'an larun beer qur'anya mi khurafi kan tattami bidoy bere amal tadden dinu ke kan tattaw gotugo mi kan tatta qur'an dene mi ashabe kala dene wada ge kamenno tabi be kala dene wada ge kan kamen besno adi atba tabi be kala kustene wada ge kan kamenno adi ummatu ge iman par iman par be kala kustene wada ge kan tatta kenno miri amille dinu kan tattaw gotugo mi ijad ko amille qur'an da kan tatta miri mikan kama be gotugo meti kale fa hadis ko qur'an iyyakum wa muhdatsatil umur dinu ka adam ne qur'an kan tatta kun tebani rakkatil ware fa inna kull muhdatsatin bid'ah ego ta dinu ka ada qur'an komme kama ki ei bid'ah ke wa inna kull bid'atin dalalah adi komme bid'ah ke maghfurat me ke emalgona mikan kama bisna mikan kama rakkatil wanga be jihal kama din khalis kurmattaka me khalis dinu ka mati ke khalis ko tuka sabit wegen none ka adam pattati algona ka swarge vivekan no nane mikan kama bisna gen mi amal tang algona sida kuram vi solih amal tahe ko tuka algona gi amal tang de to masakke kuram vi eram algona men swargoti eram algona men dinne moti na kan algona dinne moti ma miha isa bere ke tarus den madani den bidwaya be tarusta algona men kuriya mo tarusta ga bayan begendane den adi emmaga halwar ge wa ka algona den ura isyarat algona bolana den kimmana maga halwarna kiyei haggu ge halwarin ei ahlus sunnah wal jamaat ge halwarin ei haggu koy muriya kamage sallallahu dekke mi ei haqiqatu muslimun naki ema timmage ge halwarin mitibi muslimu gotuga miyado mi timmago mi hundato koro midani ege tereni haggu ge tibi mi emi hunna dinne moti ei ahlus sunnah wal jamaat ge mi emi hunge tere veto algona masai korambi madwa ke Allah subhanahu wa taala algon men huriha men pese ahlus sunnah wal jamaat ge mi hunge tere ge lebbo dinnawa jamaat ge mi hunge tere lebbo sorge ga halwarin kam ge lebbo adi naraka dinnawa mi hunge tere algon men lebbo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।